te tau tuarua tēnei mo te whakatairanga i te reo I wainga I te whānau. Kua tau tokona tēnei tohu e te papa. Karekau e kaupapa I tū atu I te whakawhitinga reo a whakatipuranga hei whakapū mau ai I te whakarauoratanga o te reo Māori me ki pēnei au ko te kāinga tonu te Māori o te reo. Ko tahi anake te kai whiringa, whaiiti a ko ia anō hoki te toa I tēnei wāhanga. Nō reira, anei a arapata hakiwai te kai hautu o te papa hei tuku I te tohu. Ko Oti te Nanekoti, te tāhuhu o te mātauranga. He pūrākau matihiko tēnei I runga I te ipurangi, e whāngai ana I ngā āhuatanga o te manaakitanga ki ngā tamariki mai te whā ki te whitu tau. He rauemi e whakaata ana I te rerehua o te reo Māori. Ka tāia te kōrero, te whakarongo, te pānui anō I ngā kupu hauraro, ā tae atu ki tētahi papakupu, hei whakawhānui ake I te ao o te tamaiti. Kia ora koutou rei, kau mātua mai, pakake mai, rangatira mai, rangatahi mai, ngā me kai tautoko I, ngā me kai hāpai tō tātou reo. Tēnā koutou. Mō te ata take nei ka hui ai tātou I te rā, I te pōnei, ko tō tātou taonga nui a te reo Māori. Ka pērā no te whānau. Nō mātou nei te honorere kia tuku tēnei taonga, ki te kaiwhiwhi te pōnei nō reira ki ora tātou. Ko Oti te kōrero, nā reira Oti te Nanekoti, tēnā, taki haere mai koutou, homai rā te paki. Kua ki mai taku pās māku ngā kōrero tuatahi mana e whakaoti. Ko tōna tikanga, ko korori ake e tū mai ki konei. Mena ko au te kai whakatere o tēnei waka, ko ia te tohunga, nāna ngā kupu, nāna te rangi ki te kore koia, kua raru katoa a Oti. I whakatakotohia tētahi aku kuia I tēnei wiki. Te tau ki te o taku kuia. Ko tahi rau te kai mā whā ana uri, ko ia tētahi o ngā toki, o ngā manutaki I whāngaihia te reo ki te Wairarapa, aha koa no Ngāti Hine ia. Rua noiho ana tamariki, ana mokopu nei mōhio ana ki te kōrero I te reo Māori. No reira, ka titiroa hau ki tēnei wāhanga whānau, koe rai ora I te reo Māori. No reira, kau e noho moke tēnei tūranga a ngā tau e heke mai nei, ko Oti a Wairā nei me tōna kotahi e noho mai ki konei. No reira, he wero pēr ki tēnei ruma kia wai atu, kia mano ngā rātau e hiahi ana te whāngai te reo, ka noho ki tēnei tūranga. Engari mataku boss e whakaoti ngā kōrero. Thank you. Talofa lava. We were very lucky to be given licence to just do something about bullying, so that was our brief. But just think about bullying and parents and children, so that's what we did, and this is a product we came up with. I really want to acknowledge April Parata. So April believed in our work and she let us have free rein to do the right thing, and she kept checking in with us, but she let us go on our journey. I do want to thank Pirihera because she shepherded the work through, made sure it was safe. Kororia, who had the difficult challenge of interpreting and keeping the rhythm of the story going. Piripi Taylor, who stepped in at the last minute to do our narration, literally the last minute. Other members of our ministry team who worked on both versions, Janina, Cecilia and Patsy, and our partners in the work, FCB, Assembly and the New Zealand Symphony Orchestra. So we were very lucky to have the Symphony Orchestra be a partner with us.